You are meeting body. So now we are not making a body fees or no. Body fees. Yes, so I thought I was going to win the Tarayava 3 weeks. Then 20 installment. Then subsequent cigarette is rated subsequently. Yeah, so nice. Amazina ni Atwaire Moniki, Senior 3 in the Secondary School, Room 2. Ninamasomero mingi ababa D.K.F Foundation kumpeera aba school fees abokuba birinta kino masuku go garuka isomero konka bankwatiraho nagarukayo Nibasiima obayiha bongereho na Dr. Katurebe Nibasiima kama mpumgisa aho yayiha yongereho. Unisitekateeko ki mu kusoma kwawo nicyo cyo kwenda kuba ekiteekateeko kyange kinini ngenda kuba nurse. background. Natunako nango faking no bako mutunasuma yo. Is a foundation, it is a whole thing. So our total, we know our total, then divided by 3. Yeah, I thought we are now, for example, present on the community. D.K.F. Nikyokyengera James, headmaster wa St. Michael High School Rugazi Rubirizi district. Nyenda kutwara umugishogo kusima Ekitongore cha D.K.F D.K.F Foundation ubuyambi n'ubuhagizi ubu bakuhereza ubwegese mu Rubirizi district. Iyangweri twasemera omunonga nkitwa ba St. Michael abo kwakira esente za installment zo babanza kutuleteraho kwatiraho kusasura fees abo mwaka ugu kandi abo abana abandize kutoranamo 17. Aba bana bari bana abazire babo entasi ya Italia Amani nchenche konka cyayamba munongo abo kubata abana 17 bagera amasuko gukusoma abo kuba D.K.F Foundation na director wayo D.K.F tugume bakwatiraho kandi babaraganisa kubasomesa mpaka bamazire. So n'ikintu kikuru munonga nyenda kukimusimira abo kutwatiraho ka community ya Bunyaruguru Rubirizi kandi ihanga ryona abo kuba abana bakabera mbabasa ku rugo mu ishomero akakasente kukusosora abo kuriya ishomero no kusoma kukakubereka talebukire ninyenda za ba D.K.F Foundation obuhagizi kandi n'ubuhanguzi mu bintu byona bivaliyo mbatebekanisa abwentunguka ya Bunyaruguru kandi na Rubirizi twarazamu mwebale munonga nasigara ndurukije kare James Teacher St. Michael High School Rugazi. Abana tumaze registration abana tubine. My neighbor was Daphne. I'm in senior 6, St. Michael High School. I live in Nyakasharu. I thank David Katleve for paying for me my school fees, because if it were not for him, I wouldn't have been here.
because my school fees is not affordable by my parents, so, and I'm achieving to become an accountant in the future, so thanks to him. Joseph ndiga butowa nizo mashini ya wana St. Michael High School Nibasiima D.K.F Foundation aweche ekozere ebale konsasula school fees ayo nisoma kuba architecture abaki akiraro byo kusasura school fees ekizibu ni cyo kubira kugira ngo uze kusasura school fees ekizibu azida bandi batakwebaza amazina n'umusaza Joseph senior 1 ndika butowa nyashanda Nibasiima D.K.F abo kunyamba kusasula school fees akabaziri bakabafected kubazira mu rukudawuni imwe baketa kutambara gikunze Nibasiima D.K.F abo kintu cyakoze nisoma kuba architecture. Mazina nikasima Amani ndiganya cyane Nibasiima St. Michael Senior 1 Nibasiima D.K.F abo kunsasura school fees abazire bakaba batumye school fees kandi ntakweteka garuko mwishomara Nibasiima ayebara munone Gabasoma simta n'umugenzi byabari mapesi nyungakageraho itizibuco mama wanje akabura itizibuco kubura school fees benta subira gakakuza kusoma abo kubura school fees konka Nibasiima aba D.K.F Foundation kugira ngo babase kunkwatira kurekana nyatyanga cyisomye kuzasoma Nibasiima munone kandi tumwebaze Ramadani senior 1 Nintwaro Nibasiima Foundation ya D.K.F aho kitese cyetireho kirungi munonga cyo twatoronka fees twe abatakweyamba munonga kale Nibasiima munonga ebigambo byanjye n'orugankayi nibakwitoha yakasharu mbanye tatu mwebaze Ramadani Rama mazina Innocent Byamukama ndi chairman wa D.K.F Foundation. Ga foundation kimwe ahabigenderwa bitu no kuhereza no kuyamba abana na munonga batakweyamba tukubahereza obukugu tukubakwatiraho kuranga bashoma batunga umanyirivu kugira ngo umyensi yo magaragabo bakabine ekibakwegasara so nka D.K.F Foundation ubwo mwaka tutandikiraho program yo kuyamba abana naraturugira mu COVID-19 so turugira mu COVID-19 abazire bingi bakatunga bizubu vulnerability ninga sho butebasa bayiyongera na munongo misaza ya bunyaruguru so nka foundation tukajya ngo twatireho at least urugombora abana batanu aba bana na munonga bari mu secondary na no mu tertiary institutions tubahere school fees bawase kurango ibigenderwa byabo byashyira abo nki tubakwatiraho icyo kubanza nterebera amakaga rukubi ushanga ititwe abamutkara bo makamabi no barabere amakamanyi tumayangu umwana na wasa kwa n'amagezi ko ngarimo kusoma abo school fees so ntereba aba bari kumunonga kugira ngo ekiriroto cyabo kishije na munonga aba bokoraje umubyo kusoma uko bitabo kugira ngo batandike tumutandike n'umusiniya 1 arebeke yakiko umusiniya 4 ubundi tokamanye mberane yihinduka ubundi tubatabwe n'ubundi ubwekoro tumwongerayo then nabo abarukuba bari mu tertiary institutions tinekabari mu institutions kama uri mu catering abari mu harana n'ibindi nabo tubakwatiraho then naba university nabo bacha twatireho already twakwatira abana babiri abari batandikire university tukugira ngo twine sente nyingi konka abo mutuma gwa D.K.F turebe nko muntu arukunda kuyamba ngo byayizire nakora so nakikora akankegesha sente zone zitwa school fees nizurwo mu saho ya D.K.F nko muntu zaka foundation kito abandi twakagizira sente nyingi ninga futunga fundas abandi konka funding yitwemerera yogeshana umuntu musasora school fees nerga umunsaho ya D.K.F turebe tugume nko muntu kandi ayenzire kuyamba haba abana ahabokwenda ngo tutakagira ngo tuhereze ubundi ukwate ikintu cyereza umuntu umwana wo Omubyobwegyese nyensya naye kwatiraho ayekora icyakuba nakunda reka omutuma gukunda because tugira ngo David Innocent nyingi munonga kunka umutumo gwaye no gukunda kuyamba
nico cyo kureba ibintu bingi tukamwegita kugira ngo twino umutima ukunda kuyamba so David nko muntu ari no mutima ogwe kandi naranze hari koza atariho ubwegese entunguka ye cyanga tekagireta tekabo so ko futandikira Omubegese ahubwo ibindi tubukwasira by'amagara twabukwasireho iby'imizano tubukwasireho na n'ibindi ebigwereza konka turi Abwegese so umuntu ogwe n'umutima gukunda because kwereza nka school fees y'abana byantuna abana 30 reda twatandikine nabo icyo kintu ciki kandi kugira ngo David Innocent zumusagire Imana nayiraga no konka n'umutima ogwo wo kugira ngo akwatiraho abana babase kwirayonga ibitekateko byabo n'ibyenderwa byabo nyensa byashyikira rero twatunga community shomire aho entunguka negereta nerebeka aho entunguka is heuristic entunguka yo mbongo twatwaje umuhumana na nentunguka erukiza kubera y'umuntasya nayo nako yagitunga so David katurebe lazima ukizana kitekateke cyo ni musima munonga abo kwa ninde angunyesya aho kwa nitwe kogera ngurama tuturashomire ubundi twakubye turya ngukutukushana like me because of education umukanga basa kuhindura so na nomwana rukubwara utwamusomesa nasa kuhindura uwabo ahindure cyaro ahindure buri kimwe so Ahabokubakwatiraho wari umuntu nateke ikintu cyo bwegese umunkora aruko yamba abana barukubi abari mu makaga rukubi ntucyo tukuronda abana barukubi nikiba nikiyamba kugira ngo unyese atorarebe impinduka umukiceka and instead of increasing community boarding achi tuyamba abantu bagize no kupendinga batunga baza kureba munabomba teka itafari education ya district Rubirizi nenda kwebaza na rukundo yibatwinire kitwa masomero kubona kainka na kubato mu cyonka yambishomero yes